kwa benenso do Badwam TV Badwam health tips eso na wochi mu nkomo nyina ye anemia in pregnancy onyem na omoja wo fomwa rashe quantum na wadokotafo enshow fasedema endpoint homeopathic clinic na daroma eni enya ho kwan aba adabraka polyclinic eni midwife mpani edi enkomo nidi edem domi mesumidi de afia amankwa tamaklo nene ye twoso na yahwe so oba emoja wo fom oba pemfo ni moja wo fom a bede ne yehu oba penenso yemu akwaba yeda se ne enkomo a oni yedi na wotwe mu nti yenhwe signs and symptoms bia oba nyem na moja wo fom a ede ne dedi ema hu se ade we yesie de da bre me yiri ne moja wo fom okay ndase ndi asofo nyina ase akwan a eba fado wankasa no ebohu de bibiri homa na mini pedua no ma atochi makakra ne bibi kakra na abre o me de nyinsen kasa o de breba but we de nyinsen de netumi di ye nyama kakra ba we die enanti kwa haba hakra abre na ebiso wo ho a na onya do chiwu edidi aye bibia na onya do chiwu na ebiso wo ho a na etum fifiri wan hum insisido okay for no but sorry mama fa we nti we no mu ye first trimester second ana se no ni na okata cross ni na okay ono no ye science no okay because science ne ye ma pinfo na nkasa no obonhu okodo woni ni pedua no mu na symptoms ne ye ma obeba he nchen ya nkasa ye hu nti oni de obebrentem na hum onsisido na kuma abebo ni peli oye bibi kakra na wa abre na otum fifiri na se oba ye nchen so ayebohu de nenu ado ni na ye hua neni ase aye white wa ye white na ye nhwehwemu so ayebohu de ni moje no owufom okay ye batwi ni moje ye de akolab na ya hwe na ye hu de ni moje no owufom ono na oba ye nchan ye bohu de ni moje no wofom oye anemic nti ho na da me types na me di kankai no obabim say bia oye mild oye moderate anade oye severe nti mo ye no ona ye hwe ho na ye de boa no ono na ne ba no okay na you say the okay Matthias ye na sekoba se ni moja no eso ate no na ni shubiri no ne ade no ani shubiri ne etesai na ne bre no ne ade no ya na etesai ni shubiri no na ni shubiri ne ma okotwa hwe ana ebi ohwa ne ni ado siu na ombofom ebi ohwa oyede ohun de ohutum instead of bright light ana ehwa na mfifiri to no ntem na nakasa hu de bibi nkoyie woni ne padua no mo na dizziness no ne ni ado brain no ye ebi ohwa ni moje ni pressure wo fom so ne ni ado brain no ebi so ohwa ni pressure wo soro so ne ni ado brain no ntia na mbiri bebre ye kede ehu ahyenso fufu bia onye normal ewo ni padua no ntempa na ben ye se enko baby a eko clinic mpo a mejidi de hospitals bebre twa yen ho ehia ebotum akoho na won check wo pressure ma na bibia ye fine then na akọ baby a eko na wa ye nhwehwemu no akodo anemia in pregnancy the same as pressure na me pa choda bi okay anemia no ye umoje no awofom ba pressure no ye wo hawa akuma no obo no owo so anade owofom okay ebieni na anye enye pe ye de ka anemia no ho ani na anye kra yeda se pa nti mame Adom no wo chire kete mesrew oni subiriw entena fie report ho ntem fifire bi tew all of a sudden said wo Kenya mesrew no akwire sabia ho entem niema uya de kakra bi no abre a wonu se nye sa na tie nye first time ni tia na uya niema kakra bi anu abre ho fast
ko wante hwe kura no o se nya baby akọ hospital kura na hospital bi e ben wo bia de waka nhuna rashe ne kọ honom eye Badwam health tips na wo hye no chena se ye won kwane ahode e be hia ne mom kọ endpoint homeopathic clinic na kọ hwe se de wopom din mu nsem no etie mema no check prostate razak Mr. Odebia meta akache okone ko check na hwe se bibia eye kama na wo check ya ma free onye wo kapre kura nti wo chena se nkwane ahode mo ho a e be se hia